Gününün gündü karaçılarga mem adım Ivanova Samana, mem iyem Altalina Anatolyevna. Bugün bihege ehiyekler bisküvi dastan kurdları yok. Bihiyekler nada? Ехлык, бурдук, сахар, крема омарорга, сгущенка, ары, онан шоколад. Албастан, биһиги, сахары, onun сымыты, миксерынан букку yok бут. Сахары оннахамыты буккуйду бот. Белгин бурдуго буккуябыт. Белгин тестаны формаларга куток бот. Уста хайырдылы крема марок бут. Деген шоколадтан уларак бут. Шоколад бут манны болла. Белген бисквиты кремный бут. Манны коска торт оңордубут. Меннегестик ахан.